Prvi način da dodate zidove u Blenderu je da koristite kocku, skilovat ćete kocku na dimenzije sobe koju želite da bude, izbrisat ćete ova lica na vrhu i na dnu i dodat ćete Solidify modifier i podesiti debljinu zida. Ne zaboravite da kliknete Even Thickness. Drugi način je da koristite plane. U edit modu ćemo da pomirimo ove edge-eve na oblik sobe koji želite da imate. Možete da dodate loop cut sa Ctrl R i izbrišete vertexe koji vam nisu potrebni da biste dobili oblik koji želite. Možemo da izaberemo sve, idemo na Limited Dissolve, da izbrišemo ove uglove koji nisu potrebni, izbrisat ćemo unutrašnja lica i ekstrudovat na visinu sobe. Možemo dodati Solidify modifier. I ako vam se ovo dešava, znači da su normalsi obrnuti, možete da izaberete sve i pritisnete Shift N da rekalkulujete normalse. Sada jednostavno možete da podesite debljinu zida. Treći način je tako što ćemo da koristimo kocku i da promijenimo dimenziju u širinu zida koji vam je potreban. U edit modu ćemo da idemo na Face Select, izabrat ćemo lice koje želite da ekstrudujete i ekstrudovat za dužinu zida koji vam je potreban. Na svakoj strani gdje želite da napravite ugao ćete da ekstrudujete za širinu zida koji ste napravili na početku i jednostavno izaberete lice na strani na kojoj želite da nastavite da ekstrudujete. Ovako možete da nastavite da gradite oblik sobe koji vam je potreban. Na kraju kad ste zadovoljni s oblikom, možete da poravnate ove uglove. Izaberite ova dva lica. I idemo na Edge, Bridge Edge Loops da zatvorimo ovaj krug. Četvrti način je koristeći besplatan add-on Archimesh koji se već nalazi u Blenderu. Idete na Shift A, Archimesh i izabrat ćete Room. Ako idete na ovaj Create na side panelu, možete da kontrolišete visinu i širinu zida. Čak imate opciju za ovaj baseboard ovdje, gdje možete da kontrolišete širinu. I čak možete da dodate ove stranice. Ovdje možete da kontrolišete dužinu zida. I možete da dodajete stranice i kontrolisanjem dužine dobit ćete oblik sobe koji vam je potreban. Kada ste zadovoljni, možete da pritisnete na Close ovdje, da zatvorite ovaj krug i čak možete da dodate plafon ili pod. Archimesh ima i jednostavniji način da se dodaju zidovi tako što ćete da koristite ovaj Annotate tool i jednostavno freehand da nacrtate oblik sobe koji vam je potreban. Kada ste zadovoljni, možete da pritisnete na Create from Draw i sada imate opcije da dodatno manipulišete ovim stranicama, što je veoma korisno. Kada ste zadovoljni, možete da pritisnete na Close i da dodate ceiling ili floor ako želite. Peti način je korišćenjem Archipack add-ona koji ćete morati downloadovati, link imate u opisu i kad ga instalirate i aktivirate idete na Shift A, na dnu imate Archipack i dodat ćete zid. Ovdje imate ove strelice koji možete da manipulišete širinu i dužinu zida i možete da dodate nove stranice dok ne dobijete oblik zida koji vi želite. Kada ste zadovoljni možete da idete na ovaj side panel i Archipack add-on i možete da pritisnete na Close. Ovdje imate neke dodatne opcije koje možete da mijenjate širinu i visinu zida. Archipack add-on ima opciju sličnu kao i Archimesh, da nacrtate zid, idete na Create, idete na dnu ovdje na Draw i jednostavno možete da crtate oblik sobe koji vam odgovara. Kada ste zadovoljni možete da pritisnete na Close i ovdje još uvijek imate opcije da manipulišete sa različitim parametrima ovih zidova. Archipack add-on ima i plaćenu verziju koja vam daje dosta više opcija i dosta više modela i ako se bavite ovim profesionalno, preporučujem vam da kupite add-on. Sljedeći način je korištenjem Bugapy add-ona koji ćete morati downloadovati, link imate u opisu.
I ovdje ćemo da dodamo ovaj jedan vertex samo i zato morate imati extra object add-on aktiviran. I ovdje jednostavno ekstrudujete ove vertekse dok ne dobijete oblik sobe koji vam treba. Kada ste zadovoljni, u object modu ćete da pritisnete J da dobijete ovaj pie menu i idete na wall. Ako idete na ovaj side panel na strani, imate BugaPie add-on i ovdje možete da manipulišite sa visinom i širinom zidova. BugaPie add-on ima dodatne opcije da dodate prozore, stepenište i neke dodatne elemente i veoma je koristan za arhitekturu. U slučaju da koristite planove, najbolja opcija je da koristite ekstrudovanje kocke, ali prvo trebate da setupujete tačan scale ovih planova. Najlakši način da to uradite je da koristite kocku koja je inače 2 metra kvadratna. Možete da je skelujete na 1 metar i onda samo skelujete ove planove da neki od ovih otvora koji znate da je 1 metar se slaže sa kockom. I onda možete pomjeriti kocku na neki od ovih uglova i da traceujete ekstrudovanjem ovih verteksa dok ne pređete čitav plan. Ova opcija vam daje dosta kontrole, pogotovo kad radite sa planovima. Još bolja opcija ako imate neki od planova napravljeni u CAD programu koji inače dolaze u DVG formatu koji Blender ne podržava, ali ih možete konvertovati sa nekim od besplatnih konvertora online ili možete da downloadujete konvertor sa Microsoft Store-a. Prednost ove opcije je što ovi planovi imaju vertekse i onda možete da koristite vertex snapping opciju što će da vam da dosta više kontrole i preciznosti kad radite sa planovima. Jednostavno možete da koristite kocku i da ekstrudujete ove vertekse i kada imate uključen snapping mod možete da snapujete sa ovim verteksima od planova. Ova metoda vam daje najviše kontrole i možete budete sigurni da će vaš model biti 100% isti kao i plan. Ovo su bili neki od metoda kako da dodate zidove u Blenderu, na vama je da izaberete onu koja vama najviše odgovara. Ovaj video je bio ubrzan tako da možete da pregledate ponovo neki od dijelova kojih vas najviše interesuju. I ako ste naučili nešto novo, ne zaboravite da lajkujete video i da se subscribe-ujete na kanal. Vidimo se u sljedećem videu.